Mopresidente Ramaphosa o tlile ka tharollo bothating ba ho hlokala ha batho le tshenyo ya meralo ya motheo ka mora diketsalo tse nkileng beke ka botjhabela le ka bophirima ba Johannesburg. Mopresidente o re baahi ba lokela ho arohanya boipiletso bo molaong le diketso tsa bokebekwa. The Commissioner of Police, together with the Minister, have set up teams that are going to deal with this issue of illegal mining and deal with those zamazamas in the very illegal activities that they get involved in, particularly in terrorizing our communities. Mopresidente o boetse a thoholetsa mekgatlo ya Setjhaba ka boitshwaro ba yona nakong ya dilemo tse pedi tsa COVID-19. Le ha o le jwalo o fane ka tlhokomediso ya diketsalo tse seng molaong tse seng di tlalehilwe. The Special Investigating Unit has uncovered on how some civil society organizations were set up with the sole purpose to loot the National Lotteries Commission. This denied legitimate and deserving organizations the opportunity to access funding. Mopresidente ka kopanelo le lekala la Mopresidente la Ntshetsopele ya Setjhaba ba tekenne moralo wa tshebetso o tla rarolla diphephetso tsa Maafrika Borwa a dikujwana di mahetleng.